بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jari niya mga palanggungan sing kami agama Islam, alhamdulillah. Jari kita niyo waktu na to ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, muna ring hakatan amoy in tumukbal kami kaniyo sin sa salam-salaman sa panghurmat kato taniw katan in pakaradyaan laong ta sin kita amoy in halom sing kabuhi laong ta sin ini manusia in waktu magdatong damikian in waktu magkalawa din kato taniw katan at inerian hadya in pakaradyaan sing kita dumadlaw aun hadya pindahan sing katan tan pakaradyaan katan amanjaring kabayan sin Tuhan nato Rabbul Alamin amoy in lawi-lawi na mga bariman amoy way pindahan sin ini pangannal sin Muslim sin mu'min amin tutog siya roon ha amoy in ini parsugpatan gawgot pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy in pamaggot di man jari ini pukahon sin tiap-tiap mu'min doon sa siya tutog amoy in long tabargantong in pangatayan niya roon ha amoy in ini parsugpatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala asupaya misan maun in pagpinda-pinda sinunong kahalan na in siya yaon di ma ini pukah in parsugpatan nito pa Tuhan Rabbul Alamin supaya sab siya di kapasaran sin Allahu Ta'ala halaw man sing gumi ini bihad to in biya mga pakaradyaan hari pa biya mga kapagbisarahan sin kita niyo in uno yung kabayaan na to biya mga hawak to ini ilayin ko na amari pa amoy in laong tapin duwa ko isay kalim nading muna sumalam kato tanyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala palitapaddal siya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga palangwan sing kami haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala jadi sab kami iban sing guru kalasahan biya na sin aki amin pagkawiyaksahan pagkakitaan sing kamuri ha programa sing kami painatadhabun kahawa long ta mahapon sin ahad katuan na dum long ta sin isnin kawyaksan kami pagkakitaan sing kamuri long ta hamuin long ta tempat-tempat mulia ini biasin namun waktu long ta kawyaksan sing kami biasin duman ini. So alhamdulillah mga palangon hagamay Islam long ta biya dagbos magkakuta bagatuan na waktu inamun long ta programa sing kita sumagawa bukun bat long tabi mga kabalikan na mo biya long ta daran ng pagkabisasyon kami nini amoy in long tabi mga tiud na mo kamulong tali guaon at tawag kami dagbos di mag live di ha amoy in long ta sukusin kami biya sinamon programa na mo ini sana aun tuod mga par sa babanda kula atin niya in kami di magpakaalop kan yung karna sinamon kabisyan day sa katuan na kabisyan long tabukon day sa paliharan long tabi mga amoy in long ta amoy in nang dahi pa amoy in pagbial-bial at tawagan pang maksud tinggalan ng programa sing kami haruman ini. So alhamdulillah mga palangwan ha kami Islam in kami iban sing guru kalasan insyaallah subhanahu wa ta'ala sa matikatuan hay doon in tao ta kapag iman po Allah subhanahu wa ta'ala na subay tuod din siya long tabi mga salukay buhi salukay yaon kabuhi doon kaniya in ayaw niya lupason in long ta waktu niya iban sin pangumulan niya hari niya mahinang in pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katuan sab na tungtong sin ako iban sin kamo mga palangon na kama Islam in kita niyo piyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala manipalaman sin dunya ini
na walang na maksud duway maningkan magtaat patuhan Rabbul Alamin hati sin pagtaat amoyin makad sin uno-uno na pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun sin ako iwan sin kamu in kita niyo bilang ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy nag-aarama sa bunal na uling hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun tayong kita niyo on di akan kato sin Allah ta'ala on di akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amorayad to in lang ta kakahinang sing kita maksud sing kabuhi tari. Makadhari akan sin Allah tuminggal haununat yang dangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So on dia akan kato on liangan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sabihan to subay ta hamparuhon iwan di hilang tahalga sarta pangadyon ta marayaw. Bang uno naman imparkala dia akan kato sin Allah ta'ala uno sa dia akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab amurad tu in pagtagon pagtaat makat sindi akan tuminggal sindiangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naku nuta keingatan india akan atau biarin tayong keingatan india akan sin Allah ta'ala bang tari hati ni berpengaji untang. Sarta biarin isab keingatan sindiangan sin Allah ta'ala bang tari sab di hati ni berpengaji Nasabi ini mga palangon agama Islam sambat sing kami artinya suwayan tu ing kita amoy indaranta artinya ya asu ingin hawaranta kaya tantara baha india akan sin Allah iman kaya tantara baha inu nunilangan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya long ta maparagbos sin kita hagin hawaranta inu na long ta paliharan pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin amuin nabilang pagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala. So, kebalikan, mga palangon na agama Islam, aun di akan katos na Allah subhanahu wa ta'ala. Katuan? So, ini ni, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, amuin ni biyak mamaniyot, yung pagbisalasing kita niyo, mambyadiin kita niyo, hati niya, amang hal kaisin, uno-uno na piyarda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun nabilang isabdi akan sintuhan Rabbul Alamin, katuan. Muna sa tulong ta, in sambatan mo to, in mga pakaradyaan, mapatot long ta, amin tutukan sin kita, amoy nagdaraawa bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta amoy in gawgot in amoy in panganal niya di mabaya mutas din ha amin sarayaw-rayaw mahasil karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy subay na sadya kita roon ha amoy tumutog ha amin pamiat kato taniyo simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab inya to katantan na wayron lang tamalitas ding mga hinang bang mo yadto iurol katanin bukon karayawan. Salta biya na siya nagikukain na in waktu ini maglaway magdatong dumatong kato us malawa. So makawain niyong katantan aun tiyutungod sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo katan karayawan. Amoy in sambil log tabi sin mga 5 bayaon amoy kakahinang long tapaghaji amoy kahinapusan rukun sin ni ka Islam amo na impag naik haji wala day sablong ta im mga sila wala nakakaos nakakadto pa ini hulayat to ini long ta nagnaik haji sa ta timunay sin pag-umrah wala day sab sila nalugi hamanga sila amuin nakaingat sin ini hihinangon amin piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab dahil mga sarayaw-rayaw bista kato taniyo karayawan doon mga adlawan yan amo na in panagnaan law tahangpo adlaw sin bulan haji. Sampai bakas na kaya ta pasindun hayan intimbangan sinang kaadlaw yaw nang ibu adlaw. So bang kita nakapagpuasa sinamin ini adlawan sin deng mga adlawan sin namin hangpo adlaw yato intimbangan niya kau sin nakapuasa hang ibu adlaw. Subhanallah. Bihag to ini lago sin karayawan. Sabab ito lang tapag pini ka to sin Allah Ta'ala in mga yadto haami in mabaya kau dumawhat sin namin karayawan ito subay kita sumud noon palaw miyaon kumawa sin namin kalaguan ito na in mga yan katantan lang ta biya na sinaki mo yato in kami ini biya mga magpatumtum hadya kato taniyo katan at sabil ginawaran namo ini magpatumtum dahil kami simbaran namo supaya amuin lang ta di muklas in pagyanon ko kainado parsugpatan sin ipon iban sin tag-ipon kaniya insyaallah subhanahu wa ta'ala manjari biya na sinaki in kita niyo bukon kita niyo naghinang sinaturan katan bukon kita niyo ini lang ta amin biusog na hadyamon kato tanin pakaradyaan katan hinang nakamusing katanaman ni rukun sa ingkatantan deng Allah subhanahu wa ta'ala sabab bang deng hatuhan Rabbul Alamin siya nagpi singkatan marayaw
Haso pa ya ingkatan himinang si marayaw pag yanon niya marayaw makadawhat sing karayawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biadto na sadya. Na bangkita mutas ding amin likusan biyeta kato yaon na tanto hadya in kita mabunsak amin dulan na kita roon na kabaya-bayaan ta na sadya. Bukod na yadto ring halawman sin pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana aun sa hadis biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon bang biya kita min hadis ini biya na nakuan, nakumpul doon haon katanin mapatot ayaran tahapaghinang. Dengan amin hadis biyaita sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala farada faraidun fala tudayyi'uha. Farman sin ay ini hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaita kato yan hadis arbaun an-nawawiyah. Ini inna Allah farada faraidun fala farada faraida fala tudayyi'uha. Benar tu in Allah subhanahu wa ta'ala pini niya kato atau pinian kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang deng mga piardo niya at ini wajib niya kato ipapahinang subay na to di katinggalan ni mga yaon pala tudayyi'uha ayaw niyo siya pag ini lupasa inamin waktu rihil kay so yan na sinagi impunan tayo ni waktu ra wayron dukain waktu na bangin waktu yaon di mo lupason hipaghinang mo sinamin marayaw biyata sin Allah ta'ala makadawat ko sin karayawan. Correct. Bihanto. Pala tudayyi'uha. Sarta lang niya ini wahadda hududan pala tantahikuha. Iban hinangan kamu uno yaon hinangan kamu jangkaan. At ini aon doon haon di ka man jari limiw lakad de nga jangkaan yaon. Amuraw ni man jari mo abuton. Na wahadda hududan pala ta'taduha. Hinangan kamu jangkaan ayaw kamu limiulakad ding amin jangkaan niyon. Doon hadya kamu haon. Sabab ingkatan piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala aun jangkaan niya. Yaon jangkaan. Di ka manjari. Long niya ini rukun Islam 5. Ayaw mo na hinanga unum. Iban ayaw mo sab hilangi. Dagdagan mo isab matubihan. Di isab manjari. Artinya aun na jangkaan. Aun na jangkaan niya. Aun tubtuban niya. Bang isang bahayang zuhur upat rakaat ay muna hinang ng lapang lima. Biasin Jumat doang karakat nang kaya nang ganapan pa. Ay muna kanapi. Di naman jari ganapan ninyo. Namatapilan ko ato. Nama sa ito. Amatunding na mga magjato babihan. At yung maksud doon haon bang inallahu ta'ala magpi kato hinang doon na hadya pini kato ito. Doon tadya hinangon amin pini niya kato. Iban mo kung syarat niya na ay nakita kumanap. Na doon ha waktu yaon halga antayin waktu amin paghinang yaon. Sababin waktu rihil kato tiyo-tiyo da. Tiyo-tiyo sa bang kitaon mo yung tiyo-tiyo yon malago in kapaidahan sin tiyo-tiyo dahil si mataod dihil kato. Kanto ko no bang tabis taon. In sambahayang talima waktu halom sinang karumang kadlaw kawantag upat ka jam. Pag ubos yaon hitindog mo yung tiap-tiap waktu yaon mataas na hangko minit. Bukan ba? Mataas na hangko minit. Na halom sin 5 waktu pilara. Kay man minit. Na Na ikaw hantag tong kajami wansin hangko minit. Nakapakain na. Na, ikaw ni magusal sinya doha kabayaan mo sa ayaw hadya kau himinang amin langgal sarap Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nakawantag to ini kajam iban hangko minit. Correct. Bihan to. Haso pa ya di malarakin amin kaiman minit to. Amo na. But bang mo to ihinangan sin hikalaraktan niya doon nakawantag tong kajam palawiyaon malupas din paghinangan paglugtuan mo yun to. Nabihan to sad to. Pala tudayyi'uha. Wahadda hududan pala ta'taduha. Bihan. Ayaw kamu limiulakan. Nasarta lang niya, waharrama asya'a pala tantahikuha. At niya, naghilang siya rin ang mga hukuman sa hiyaram niya. Di ka man jari sumuok mo pa amin hiyaram yaon. Ayaw kamu ini sumuok mo pa hiyaram yaon. Bihan. Sabab inyaon katantad, damikyan mahinang parsababan dumatong imulka sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Deng hapar sa baman sinamin siulang mo iniharam niya. Ayaw pa isablong ta Allah ta'ala. Minsan ni mano siya pagkahimo bang aun hiyaram niya kay mo ikaw man jari sumuok man ang pako simuok dukalanda kay mo. Bihad yun. Kau may besi maas tayo. Na hati niya bukon day sab kataan hiyaram. Tiyo-tiyo hadyarin nga mga hiyaram. Nung mo kitaon biada saan siya namin iniidiak kita magsambahay nga to. Tiyo-tiyo na waktu rihil kay mo. Amin pahal ka kay mo tiyo-tiyo yaon sa intong bas ni mataod.
Malago pa rin sing kawan tagtong kajam labi. Inamin pahala hiril sinallahu ta'ala. Dahil hatiyo-tiyo amin ipapahinang kayo mo. Nabi ito. Napag-ubos lang niya, waharama asya pala tantahikuha. Ubos, wasakataan asya. Wasakataan asya rahmatan lakum ghaira nisyanin pala tabhatu anha. So, aun dahil nga mga pakaradyaan, wala na ino-ino sinallahu subhanahu wa ta'ala hibayta, hipapahibal, hipapahinang, hipapakatan. Inya to rahmat, lasa sinallahu ta'ala, ulong ha iniipon niya. Di na hipapahinangin yun, may taad to. Bukon kaya lupahan sinallahu ta'ala yung mga ito, wala hipapahinang ka. O sa hinangon mo, wala kapaidhan maka mo. Di mo hinangon, wala isang kapaidhan, jumato kayo mo. Nauning kapusan hinangon, sinwairad to. Rahmat sinallahu ta'ala. Rahmat, ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala kato, tanin niya to. Nalaw niya pala tabhasu anha. Na may ta ba magjato yung mga ini pagsulangon si Mano siya, yung mga pakaradyaan. Naamoy ni, dahil ha mga ini, kadtoy ko no, biya sinamin piyardo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nampay mga yan katantan, in katan piyardo, sintuhan rabul alamin, doon han timindog, in amoy in hikauno. Hikajukup sing ka-Islam sinambuk Muslim. Kataan simpierdo. Amo na in, rukun Islam, 5. Inyon tiyan tutuod. So, majukupin ka-Islam mo, bang mo yaon, piagang gautaan. Piagang gautaan. Inamin rukun Islam 5 yan. Hakadal kakausan. Hakadal kakausan mo. Ayaw mo, bang aon dapat lang ta, hilangan inamin 5 yaon, sa baba mo ning hikajukup, sino no? Sa matandasin bahasa Anggalis, amo aonin, minimum sayo, ni lima yan. Mga pierdo sinallahu. Dengan mga pierdo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Doon na sumumping katuan. Doon na sa mga ingkatan pardakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sa impunan na mo niya. Impunan ninyo. Yan, impunan. Ang ibarat magtanom, launta. Intianom mo yun, ingkatan simbungan niya, makawa mo yun, masil mo. Then doon hayaw. Sa impunan niya, suway ang tianom mo. Suway ang tianom mo. Doon na magsanga katuan. Doon na sumanga. Tumaod din ha amin tianom mo yun. Bang mo ayaran niya on, doon haon tumaod. Sa bangwero niya on, naway yung katan. Sa namustahil magbunga at tawagan magsanga, mawirong gamot. Amo na sa ito. Naampay kuan, piyang hiningog sinallahu subhanahu wa ta'ala, amoy in long tiya, biyasin tiya nung kahoy, in parsugpatan, yan to hataas lang na impunjong, yari hababa ino, in gamot. Maksud doon haon, subay inamin parsugpatan sinamin ugbo si bansing gamot yon, hambuk da sabab di mabuhi in kahoy, nasugpat to. Maksud doon haon amunain ini pamaggot sin kita harap patuhan rabul alamin. Subay riyad to mapuklas. Di mapuklas. Subay di mapuka lang sin bahasa sin mga sinug madtubihan. Subay di manjari pukahon. Sabab imbagot mahubad siya bang mapuka. Bihan na subay siya di mo inuinuhon pukahon. Kung siya mapuka, doon ha amin hinang wala piyang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Na atin niya, doon haon humugot mo na muna, doon ha amin pini sinallahu ta'ala ipapahinang kato, amo na yung piyardo niya kato. Bihan. Na mapuas din ha piyardo, amo na yung mga ini langta, din ha mga sunna, ini sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab inyaon kataan, hipang ganap atawa hipang bang ibarat tamon hipanulsi sin inigisi. Atau hipanupak sin namin nakisi madtubihan. Bang mga usaha katon sideline tayo. Sideline. Hipagganap sin karayawan. Bihan. Naampay niya to in sideline, ikataod din. Pwede ikataod katuan? Ikataod. Na, bihan din namin sa panahon. Balago kapahid na sa sideline. Na, mo na saan, in kuan, biya si mga paghadji ilong niya, in paghadji yun, biya sa pantun, pag-usaha, iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, abang in pag-usaha, dahon mo mag-usahin Allah subhanahu wa ta'ala, amo natin pag yanong tijaratan lagtabo. Pag business, wayron kalukian. May Allah ta'ala hindi mo nagkuhan. Nagusaha. Subhanallah. Bihan. Ampay na Allah ta'ala, hindi kumabahagi. Di. Kayo mo katan. Irihal kayo mo katan. Nagsangsa kau, karna niya. Impuunan din kaniya. Sampay simbaran mo rin da kaniya. Pag-ubos bang mo siya hinangon, kayo mo katan. Nakantoy ko no. Unin lugian simbihan, in Allah ta'ala, hindi kumabahagi. Subhanallah. Way lugian si manusia, abihan. Nakita ko na abihan si mga 5 waktu. Di saan magkakuan, di magkahuta yung mga pakaradyaan sa real. Makaigin marayaw,
kakantian na isab sinaw na isab marayaw matuwihan biya na sinamin masabot ta in lima ba ini waktu yaon amo nin paghaji hatim po pa sin Ramadan nito nag-iwog-iwog in katan po nurumatong in Lailatul Qadar bukum ba sabab biya ba ita doon haon makaamo inamin sa lago-lago pahala Khairu min alfi shahr. khairu min alfi shahr atin niya imma daw hat sinambok ipon doon haon intimbangan niya biya sin kawaluan tag 2 tahun Iwan 4 bulan. iwan sin 4 bulan hangkarom da Intimbangan sin ibarat ni hangkarom. amin ang karom da ito na bihan naman dyan na po asing nito limiwin niya ito nalang sin magbibisara na nakauntong na nakauntong nalugi na nalugi Nalugi. oo mantuwid sabab na pag-usahayan to harap pa Allah subhanahu wa ta'ala naman yari na isab ini di matong amin bago hadjay on lang ta new class na isab amo na ini waktu simpaghaji nga inyo damikyan yon din biya kita ka to in hangpo adlaw mahasil sinambok ipon doon haonin sa reo-reo amal Subhanallah. amin bang niya long ta tutukan hinangon doon hangpo adlaw ini yaon at ini ko na jatoy amin long tami adto nagmekhaji sampay sing kita yari hawla biyan Dili lang sin Allah Ta'ala. Dili lang sin Allah Ta'ala. Kakahinang, mangmunahinang. Nakapag-ibarat ako patong na kita ka nawi along na sinamin sa lago-lago ibadat doon haon namin pangikutan din kan ini ama sing kata namunin Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam serta ama sing mga karasulan kanabihan Sa tak nabi lang sa katon Imamul Wahidin. muna Artinya imam sin nakura singkatan manauhid po. manawhid Imamul Wahidin. Semua sila ulama. nabihan na ini yaon nang hasunat sa lago-lago amo na yung pag-ianon Hajjul Akbar may tatiyag Hajjul Akbar sabab amo na tin waktu sin pagpanaog dugo pagsumbay sin Nabiullah Ibrahim ha anak niya Ubus pangpiangikutan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapuas din kaniya karena sinamin hukot sinamin pamagbog atau parsugpatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala may pagyanon takain na yan to pag uno yun pag Pamanggutan, no? parsugpatan partidan sin Allah subhanahu wa ta'ala uno inda akan sin Allah ta'ala akarun niya misan pa yung kaaunan anak niya react siya papasumbay siumbay niya sa sumakawa dahil nga amin ito panukas sin Allah Ta'ala kanya iagad niya giantian sin Allah Ta'ala sin kiwas inamin anak niya ito ini hiulhul niya na madtuin liog madtuya Subhanallah. ha pagkita niya bukun tuy amo bukun anak niya kita niya roon haon amo na in kiwas ito na Inado katuan impagganti sin Allah Ta'ala sinamon Nabi Ismail alaihi salam gantian pakiwas inado bilang rahmatan lahu naman na siya ulong sin Allah Ta'ala kanya at namang kamingat mga sindakan sin Allah Ta'ala gantian ko sin Allah Ta'ala sin ulong niya sarta kakuyakan hiril kayo sin naman siya Allah to Ta'ala. impanukas sa lagulaw katoy kuno anak mo bangyan sa upama wala na pindin aturan niya ning katan sing Muslim taga anak amin anak makulang ini papasumbay Mayroon. katoy kuno ang bahayan makatatas si Allah Milan walang katuan mga on hadya mantay na makahinang sabihan to kage besi Nasa- nahinang si Nabi Ibrahim alaihi salam pialuhay ito ka ato inyan bihan amo na ini ni iurol sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan amin ubos niya hiyuya na madtuwihan sa bilimingi na siya harap pa duka ingin atod niya sa bablong sinanak niya ay ko matud ka ko ada kala umulong ko Umulong ko. oo katamakan lang nito impanawid mo po oo mga bulan nabihan namo na yung limingi siya pakid ang panay naman to Diyos do sila ring Subhanallah. bihan napagdos-dos ni sila ring yato na hadya ini pialianin amin siumbay Siumbay niya. di matong na intita sin Allah Ta'ala ya Ibrahim kad saddaqta ru'ya Subhanallah. ya Ibrahim biyunal mo inamin ini tagainok mo namo na yung pagdumol niya maturihan pababa bukod na ito'y anak niya paglingi niya maripahan si Pacquiao ni anak niya naglilingkod hakid mo La hawla wala bihan quwwata illa pasal sino no Subhanallah. namo na ito So amoy to katuan alhamdulillah inamun lang ta ini ni pangakadharaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. pangakadarakan sin Allah So amoy ni mga palawan haramay sa minhatyo na to marayaw in kita narakita sin Allah subhanahu wa ta'ala aun dia akan kato sin Tuhan Rabbul Alamin in suway na to hinangon hakadar kakaus-kausan sa Amo kita na. niyo. Oo. Aun ni mga piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala sinasabot ka tong gayon na hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah faradal faraida fala tudayyi'uha. tudayyi'uha. Sa bunal to rin Tuhan Rabbul Alamin natin niya nagdihil siya nagdaak siya at kan nagpardo siya
haununo na mga piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo katan amon naluki sa lamsing Quran kaya wala si Nabi sallallahu alaihi wasallam amon nahukom pardo ha ka may Islam katuan piyardo ha mga muslima muna unin pagtakon pardo ini mga palang na ka may Islam sebab na aun pagtakon ahkamul khamsa aturan agamata aun 5 hukuman agamata lamod din ang mga hukuman 5 ini pagtakon fardo atau kan wajib katuan na fardo. So dihay nilaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha. Sabon natin Allah Ta'ala nagpardo mga piyardo ayaw niyo lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam pahil-pahila, ayaw niyo pasari, ayaw niyo gaan-gaana. Amoy di ang kunang magbasong katuan na ay niyo lupasa lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam na uning pagtakon pardo rin di. Mga panahon na kasi in pardo di lang tatarifang katuan na maniyutiyo. Haway ta si mga lang ta mga pukaha long ta kawit ta fikul islami long si mga ulama atawakan fukaha mga tao maingat ha ilmu fikhi in fardu long na fardu atawakan farida ini katuan daw jam'u faraid na jama' sin pagtakon faraid bas long nabi inna Allah farada faraida in faraid ini jama' sin fardu pati na mga piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala in mana nilong na long si mga fikul islami long na in fardu long na wal amal al wajib ala al mukallaf al wajib ala al mukallaf al wajib ala al muslim al mukallaf ay ya'malahu beto katuan in hati sinamon long ta fardu amoy in wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala al-wajib ala al-muslim al-mukallaf ay ya'malahu hiyukum wajib doon ha tiap muslim amuin mukallaf at tinamyabot na siya pa akil balig na siya katuan ha sangput na yung pangumuran niya sarta long ta insiya long ta mukallaf na siya ihati si mukallaf ini muna balig na takaakal pa siya takaakal makaos himinang amuin long ta miyabot na sangput in pangumulan niya amuyad to sabing kaya wajiban sin pardo at kaya pardo sin Allah ta sin uno na piardo niya muna muslim siya katuan akil balig ayakuna musliman akilan baligan suway in kaunan niya muslim siya nag-aaral mahakama Islam hikarwa balig at sangput in pangumulan niya in pagtawang sangput in pangumulan natin niya magkulang maglabi bang haumbol hangputang 5 tahun katuan long ta ang kay wala di pa maputang 5 tahun nasangput ni pangumulan mga on na mga alamat ka kita murung kanin siya subol na tawakan budjang na inyan perkara simpiki in mamita kato uno naman dong tain namun alamat at tawakan sign kakitaan mo in bata-bata yung subol na tawakan budjang na so manto kita papangumulan magkulang magbihang putang 5 tahun in pangumulan niya amuyad to amuyad din mga dong ta mukallaf na siya suway siya in kaunan ni muslim mukallaf na siya atau akan balig atau akan akil taka-akal na siya sa tasangput in pangumulan niya amuyad to so in pardo long na siya na in kakahinang piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap muslim mukallaf amin suway niya hinangon ay ya'malahu al wajib ala al muslim al mukallaf ay ya'malahu fatarikuhu law si mamukaa fatarikuhu yu'aqab in tao tuminggal sin piardo sin Allah ta'ala kaniya yu'aqab law si mga ulama in siya siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala wa fa'iluhu yuthab arapon in mga tao amon biminang tiunay niya inong piapardo ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala tung basan siya sin Allah ta'ala sin karayon di hadunya labi daw dagpakaadlaw gana so law sin nabi in Allah ta'ala nagpardo sin uno-uno na piardo mon kaniyo ala ayaw niyo paggaan-gana ayaw niyo pagpahit-pahila ayaw niyo pasari ayaw niyo paggaan-gana amo di ba sin nabi sallallahu alaihi wasallam bisin sambayang katuan in sambayang hukum wajib batawakan fardu at tiap-tiap muslim mukallaf dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap hangkataw ring kato niyo nagbuulal muslim nag-aaral mahara Islam mangkita no si mangput nin pangumulan nato sa tatarakan na kita no in na wajib kato in subay kita magsambahayang 5 waktu sabab may tay nini hukum wajib so wajib subay to hinangon sin tiap-tiap hangkataw ring kato ni bangtay ni tinggalan tanto siksaon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mo'y sabi ni hinangon na makadawhat ka rin Allah subhanahu wa ta'ala partong basan dunya labi luwahan daw kana hangkan na in Nabi sallallahu alaihi wasallam na maita hadlaw akhirat ha mga tao
timitinggal sin impyerdo biya sin sambayang katuan ha. At tawag kan himihinang siya sa piya pahil-pahil niya no. Impyerdo kaniya. Sa baon yan himihinang aon sab wala. Aon kay walang himihinang subawa katuan wala nila girawot marayaw. Wala hidjatul marayaw impyerdo kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Himinang dah di dah. Bangko no kabayaan niya tumunay tunayon nebang di misan pa siya makagaos di niya rahinangon. Na dito pagpahil-pahil indabi na meta pala to dayuha ayaw niyo siya pagunuha paglukpasa impyerdo kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sabdon hayan madawhat niyo in rahmat in rida even sin partong basan ng Allah ta'ala hapag tunay niyo sin impyerdo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in sambahayang mga palangon na mga Islam kitaan niyo piyado sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap Muslim adlaw akhirat amun taon nagpahil-pahil kaniya piyasaran in sambayang ni mawaktu wala timunay kaniya ataw kan timunay sa wala piya amo kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pagyanon wala niya hiyalkaan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hipaka sin Allah subhanahu wa ta'ala hamok manusia sa pamok manusia kaya pardo sin sambahayang manjari wala na tiyunay hakaamuhan atau akan hakabayaan sin Allah ta'ala aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagadi ni wala timunay kanya katuan bisan iti mutunay pa hihinang ni parsamba in sambahayang sumagawa di niya pagpaamuhon in sambahayang hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin ari bangko nunay kabayaan sumambayang si bangdi nari siya sumambahayang on sambiad to kato pi sinamon long nakatanaman niya nabiad to so law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam law akhirat dumatong ni sambahayang niya dumatong yung sambahayang nabiya dagbustara po katuan. Naman na. Lunon si mga malaikat yung sambahayang nabiya dagbustang may tarapo. Sa baho-baho na sa lumi-lumi na. Sambahayang ito, sintiap-tiap mano siya, amuin piyapahil-pahil niya. Manjari lupion katuan, lupion. Pag lupi to, ang pahidaplak pabayo sinamon, tao nagpahil-pahil sinperdo kanya sinalaw tanam ni sambahayang, sampay mamung in sambahayang kaniya, law na daya akallahu kama daya tani. Hati niya pasaran da kau sin Allah subhanahu wa ta'ala biunsak da kau sin Allah biasin pagbunsak mo kako atau piasaran da kau sin Tuhan biasin pagpasad mo kako pahil-pahilun da kau sin Allah ta'ala di kau sin Allah ta'ala hati niya uno ta katuan di kau sin Allah ta'ala long ta paliharaon ding haadab sin Allah subhanahu wa ta'ala biya dasin pagpahil-pahil mo kako long sin sambayang so amoy ni mga palangon na agama Islam bang impyerdo sin Allah ta'ala kay mo hamakagaos ko tumunay kanya di mo siya hatnya dihilan halga pasaran mo in ikaw di da kau sin Allah ta'ala halgaan iban pasaran da kau sin Allah subhanahu wa ta'ala bunsakon da kau sin Allah ta'ala rahmat iban ulong niya amoy ato masad to in mga dakan sin Allah ta'ala ini katan dirihilan kay mo wayron bistahon bistahon sin nagdihil kay mo karayawan kaniya kay mo katan na minsan ni namin long taon mahasil sinamin nagdaak bihan katoy kuno biya si mga maghinang ka mga uno-uno na paghinangan mo yun bukong kahinangan ka aturan sin kwan inilang nin hinang mo hinanga ini bang mo ini matalos in hinang ini amoy nin suko mo nakati kuno bang ka magpahil-pahil correct di mo hitunayin niya tipikil mo ikarihil kay mo namin janji kay mo hiril kay mo long ta mga kadje to kato ko kadjihan di nga bang siya pamamiyat to hadya ka lingkod-lingkod bihan naglupas ka sin wakto mo rin na lang niyo inuwi sa mahinang muri subhanallah nari mo mahasili namin biya mga tiyakaran mo roon biha na biya din Allah subhanahu wa ta'ala inyad to humampit pasing karayawan ding hamin nagdakay mo yad to kuma pabahagi di na kau karihilan na biya din namin yaon kayo mo kataan pagubos liupas mo na magsusunod to waran mo ra abin Allah ta'ala kato nagdakat to mangondiakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bukunin maksud bat bangkaw magtaat pa Allah ta'ala atau himinang sindakan sa Allah ta'ala tunayan mo hindi akan sindakan sa Allah ta'ala ba't lang mo Allah ta'ala magkapaidan buko di na ito magkapaidan atin niya sambat kaya sa hadis katuan maghambok na yung katan bang sa jini bang sa manos siya sumulang katan pa Allah subhanahu wa ta'ala di makat sindakan sa Allah ta'ala di ito kawas sindarajat sa Allah ta'ala di intuhan na mula namin mahasot si batinggi di na pindahin Allah ta'ala hapag katuhan niya siara intuhan mahasot si mahatinggi di at tumaba indarajat sin pagkatuan sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian magpuning katan manusia kajenjinan maghambok katan makat sindaakan sin Allah ta'ala katan katuan ha di daramik yan ikaw no ikataas
Di. Di kaso sin kawasan sa Allah Ta'ala. Di. Siya rin ito Rabbul Alamin. Ha? Siya na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan sa taas-taas, Tuhan mahatinggi, mahasutsi, bukong niya tuwat lang mo, bang kita sumujud pa Allah Ta'ala. Atawa ingkatan sin Muslim, ingkatan sin ipon sin Allah Ta'ala. At niya, himinan na sigatandakan sin Allah Ta'ala. At niya, wayro namin ang kafir katuan, mu'min na katan, bukong na tuwat lang ta, hikasong sin kawasa sin Allah Ta'ala, bukon. Amo na. Damikyan na sin pagsulang nila pa Allah Ta'ala, damikyan di, kawasan sin Allah Ta'ala. Ang kana ri ipapalupas kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi inulong kasi sin Allah Ta'ala kato. Amin yaon na biyusog na kay mo kataan di hiling kataan. In sa building hadis kul si beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat ding Tuhan Rabbul Alamin arab kaniya long ta diritso. Long ni sin Allah subhanahu wa ta'ala in khalaq ya bani Adam khalaqtuka li ajli fala tal'ab wa khalaqtu kulla shay'in li ajlika fala tat'ab. Yadto hadya bang mo kawaon namin kamaksuran nito. Ya kaw anak ka po Adam, piyapan jarita kaw karna ko. Pag yanon karna ko, aso pa ikaw makapagtag-ipon ka ako. Makapagtag-ipon manika ko. Amurad tidsyo ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kilahon mo, kung bilang Tuhan nagpapanjari kayo. Pasalik, ako'y nagpapanjari kayo. Ako'y magbabaya singkatan pakaradyaan. Di ka makapagbaya, minsan ginawabaran mo. Pabaran mo. Akura. Sa ingkatan doon kayo mo yan, din kako. Na ayaw mo hinanga kalalanguan in kahuhi mo. Correct. Fala talaan. Hinang kaw, hindi akan ko kayo mo. Iindaakan ko kayo mo yan, kayo mura. Bukon kako. So, minsan ikaw yan, piyapanjarita ka. Wayron piyawang ko kayo mo. Wayron piyawang. Subhanallah. Na, ubos lang niya, piyapanjari ko yung kataan uno-uno. Alaw man sin langit, iban sin gumi, liajli ka. Karna mo. Hati niya, dirihilan kayo mo yan katanta. Subhanallah. Palatatab. Di sa kan mahusa. Bang kau makad sa kabayaan ko rin ikaw mahusa. Dumatong kayo mo. Nakita ko no, beta sin Allah Ta'ala ambok day nga mga parman niya. Long niya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Hisiyo-siyo inamin di mutas pa ini daakan sin Allah Ta'ala himinang si dia akan ni lumayo deng haliangan ni habihad to sa diyan hinang niya di na siya masusa dumatong in rijiki maun kaniya sin Allah Ta'ala di na kaingatan mang day limabay dumagpak na dyan maun kaniya Tustusan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kawabihan to siya janji sin Allah Ta'ala min nagpapanjari kayo mo nagpapanjari sin kakukunahan mo kataan nagpapanjari sin waktu kataan halaw man sin gumini sampay pa magbalik ko man pa hadarat niya. Rabbul Alamin. Nakita ko yan. Nga sabi ito, inikita na, maglupas yung ginawa baranta. Ang nakita iyan, ayaw nilupas sa in. Ay, nilupas sa Diya akan ko kay niyo, hipapahinang kaniwat kaniyo yan. Pala tudayo ka. Yan. Subhanallah. Sa tahinangan kita diyang ka, na ikaw limulakad sinjangkaan ko yun. Di hadya ka. Hati niya, aon doon haon long tabi, parsukuan sa dya, ko limulakad din amin dihil kay mo yun. Bihad to. At niya yung mga tao, kuan aong darajat pa kaniya bihan. Bangkaw manusia, ayaw ko timindog hatindukanan sin Allah Ta'ala. Ayaw ko magpaliw. Mga doon, nakataas ini darajat kay muhalaw man sinini long ta sin gumi ini, ayaw ko limiyo sinunun niya. So, maminsan na kaw. Maminsan na kayo mo, Allah Ta'ala sa ading halima sina minuno. Kabayaan mo liuhan nito. Bihan yan. Mataod din ang mga ini long ta makasupport sinaming kaptangan dayad to rin ang mga hadis para man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa doon kau tutug ha amin unoy daakan kay mo sin Allah ta'ala. Unoy piyang langan kay mo halian mo, hawihan sa diyan pakaradyaan mo, di na kau yan makapasaran. Di na ka mabunsa kalaw man sing gumiini. Halaw pamariha na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na damit yan din nga mga hinang amin wala na piyang daakan kay mo bihan. Buko na mo di puspusan mo hinangon. Lawakon mo wala doon. Bihan. Na amod din nga mga kahunahan sing kita niyo mga katawtay mga oras na kami Islam. Ang pagkatuan in piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkain gumanap na kaw lang ta sambat mo sideline katuan na.
Amoy himinan pa sin sunnat kaibanan. Wala na kay mo sinalo pa pardo. Sa law ta sunnah hukuman niya sunna na inang sinabi sa sallam sa bukod hukum fardo atau kan wajib. Amo pagkain ganapan mo pa law ta sunnat. Biya supama ibutang ta magpuasa katuana. At inipiardo sin Allah Ta'ala kato amo na magpuasa bulan Ramadan. Sa mga awon sa sunna, hukum sunna biya sa mga bulan Syawal o adlaw. Biya hindi ha lang ta bulan Hajj ini intod sin sunat limay nang ta. Damikyan lang ta ha daw sin Arafah katon na amoy nag-uukop yung mga nag-uukop lang ta in mga mag-hajj dito ha Arafah. In kita ri isab lang ta sin siyang kasubangan ato na nagpupuasa sa kita. Amon ha daw sin pag-uukop ha Arafah isab. At niya din Allah Ta'ala mabaya amo in long ta in makakawasin karyawan hadja amo sila naghadja at matawagawas sampai sing kita ri halong ta hawla amo wala dito long ta pagukupan ha Arafah karna sini kita makakawas madto amo na kita rin di na law sila Allah Subhanahu wa Ta'ala natin niya aw dai sab suposing kanyo ibadat man ni mahinang bilang sunnat pasupama muasa ka habulan hadlaw sin Arafah law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam saum yaumi Arafah hatta yukaffiru dhunuba sanatain in mamuasa kau hangka adlaw hadja adlaw sin Arafah no sin Nabi SAW maka kiparat sin pardosan 2 tahun atin sa namadya wa sana mustaqbala amo in hangka tahun 5 bay iwan hangka tahun susungon ini adto papasun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kiparatun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala atin amo pakay nahinang mo na wala mo panahinang kada hangka tahun katuan atin bang kau nakapuasa adlaw yadto aw nasal long ta mamapasisin pardosahan na inang mo amo yan to yan sunat hadja na biyadiin na bang long ta ano ni katuan natin ay piado sin Allah Subhanahu wa Ta'ala misalin na to hadja malago na kapaiddahan na long mo din ako magkatakin himinang si mga sunna sarang na jarong kako ba mo piya pardo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang Nabi sa na maita hadis na sabot kaya na siguro ko karasahan inna Allah farada faraida pala tudayiuha in Allah Ta'ala nagfardo kan yung mga fiardo ayaw niyo pag unutado katuan ayaw niyo pagpasari ayaw niyo paggaan-gaana ayaw niyo pagpahil-pahilay lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw niyo lupasa sebab di hadja pardo ini mang mahinang amok na ini parsabawan at bukan parsabawan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala ikadawhat mo sin partutungan sin karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sab aw na bukring hamasaba katuan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam medyo para sallallahu amana tudong nangasubo siya long niya in nakis na bukusog medyo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam araita ya Rasulullah araita idza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'a adkhulul jannah ipangasubo sin nabok sahaba law na ya Rasulullah hakumpasan mo biyakato ya Rasulullah hapangatud mo apabilain ako ini sambahayangun ko in sambahayang 5 wakto piapardo sin Allah Ta'ala kako sarta magpuasa ako habulan Ramadan at tinapuasahan ko yung bulan Ramadan halalaun kain hialal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala namikyan haramon ko sabihin hiram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hari na ako gumanap di ko nanganapan uno-uno na rin mga ibadat dukaing tupot na hadjayad to ya Rasulullah hinangon ko amo in lang ta sambayang ko in piapardo sin Allah Ta'ala 5 wakto namikyan magpuasa ako Ramadan halalon ko in hialal haramon ko in hiaram atin pagtakon halalon hialal unin hialal sin Allah amoy sabihin in halalon niya in hiaram sin Allah Ta'ala namikyan haramon niya raisab hari na kulong na ko manap uno na puas na yung hayad to unulong na mamarahin na ba ito kasod ko surga amo yadto in pangaso siya namok sahaba nang sinabi sa salam naam oo nang sinabi sa salam bang mamahinang inasabot to kain na insyaallah Ta'ala ikaw taw surga na kaw nabiyadin na bang ganapan mo pa ganapan mo pa amod to inamin long ta dahil nga mga kalabihan madawhat sinambok ipon bang aun palawiring amin nasabuted to mahinang mo biya na si mga kasunat-sunatan dahil nga mga sunna long ta napataran si pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na im mga yadto katantan ganap bang ganap insulga hiril kay masin Allah Subhanahu wa Ta'ala so mataod din nga mga bakasta na nasabot din di in mga ini bukon sadya sulga hambu kiril kay mo misan ni namin jumakad ja kaulong niya sinamin kataan sin mapatut mo jakahan di akan kayo sin Allah Ta'ala amoy in doon haon kau tutog
dilan ka magtirwasul ka. Na subhanallah. O man khafa maqama rabbih jannatan. Dua magtisul ka. Na unoy namin ini katan jagahan muruon ha amin lagta kalabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Daling nga mga kalabihan sintuhan Rabbul Alamin amin subay siya pagtag-ipunan sin piyapanjarin niya. Amad to. Ay budo wala sa gabi siya. Amo na. Amo tinjakahan niya ring mga kuan. Namang tuy-tuy rilan ko pa ini dua sulka. Subhanallah. Ang pawiyabay ta to ha suratut takabun magwaris wiarisi in mano si hadlaw akhirat. Na in kita ini tupod sa ini katan. In katan piyapanjari aun sulka niya aun narka niya. Na bang dumatong na hadlaw akhirat magwaris-wiarisi na. Insuko sing kafir, kawarisan na si mu'min. Si mu'min. Insuko si mu'min, kawarisan sing kafir. Na longta, in mu'min makasudsul ka, sabab sin mu'min siya, aun kiya susulat kaniya narka. Na in narka, kawarisan sing kafir. Amun suko niya. Amin suko niya yan to. Bang siya wala nagtatpo Allah Ta'ala, tinan masuko niya to. Masuko. Na paghati niya nagtatpo Allah Ta'ala, inato rin makaharap niya. Makaharap na pakafir. Insul ka sing kafir, makaharap pa mu'min. Subhanallah. Nabukon sa jahambok dua sulka. So may naman jannatan. Na pihan niya. Nabukon sa jannatan. Bukan na dyan. Wamin baynima jannatan. Dahil harwa aw na sabdo. Aw na sabdo. Lipat mang lipat. Lipat mang lipat. Bihan. Hati niya mataod ini kalunsulan niya rin ang mga sulka ng tuwihan. Na bihan yan mga katawtay manguran. At ini waktu ati ko may abot nin waktu na to. Pihayaon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaluha waktu rukaing insyaallah amin maka paun kita maudu na isang bago insyaallah subhanahu wa ta'ala hasusungon at inirito na muna hibaita bang unuin maudu na to doon na amin programa sing kita niyo insyaallah paay na talhabon insyaallah na. So alhamdulillah mga palangunan kami Islam amin tuin long ta ring hamanyo pangadjian na nakairising kami basing ko kalasahan dengan taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya wa dengan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paliharan sin namun ibarat sin kita niyo karena tuntumon sin ako iban sin kamo mga palanguna kama Islam ipong kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala way rapat hindi kita makadharaakan sin Tuhan Rabbul Alamin amo pagkasambat namo kay katuan jakay doon inamon lang ta inamuin himinang pakaw sin namon lang ta side lang besin mga sunnat hafardo hadjay ni mamahayna ikadawhat mo sinrida sin Allah subhanahu wa ta'ala sarte kasud mo sulga biya na sinamon na asubo sinabok sahabat panabi sallallahu alaihi wasallam amoy long na hinangon yan hadjay mga nasabot piardo yato sin Allah ta'ala pinasa ko muna kuno nung katan inadto long sinabi hoon may nang neto ticket mo palang sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala na sana imbar iman mga plakon ha Islam di siya mawaya amoy long ta matiwas singkay banan mo na tulong. Sab na tumtumon ta mga palaw na kama Islam insulwa kay sabot sa Nabi walo indawang niya katuan na walo. Aon mataas-taas aon sumuno kaniya na in kita suway kita amuin muhong iwan dumawhat sin amon pinaka the best katuan na todo. So babaon marayaw aon labi marayaw. Babaon maningkat aon labi inlingkat. Na bang kagausan mo dumawhat sin labi maningkat labi marayaw may tagori dumawhat kaniya. So amoy yan mga palangon ha kama Islamin biya mga long ta maudo long ta maniyot yun nga nasabot sin kami hay doon padiharan sila mo long ta hadis sa Nabi sallallahu alaihi wasallam amoy natin Allah ta'ala nagfardo kato niyo ayo na to pasaran ayaw pahilon ayaw kan gaanon ineto hinangon na to indakan sa Allah subhanahu wa ta'ala demikian patumtum mga palangon ha kami Islam hari pa kami kapamain ayaw isa mahinang parsabawan ang kanna ini nasabot tayo namon fardo so na to upiksaon sa aon na yung kato niyo mga palangon ha kami Islam pagkahilan tahal ka insunnat ding hapardo tumtumunta in sahabat sinabi ng asubo atin na fardo aja hinangon ko di na ako himinang sing kaiwanan ang sinabi mamarahin na kayo mo ikasudsura na hati niya suway ta muna dilal halga na impyardo sin Allah ta'ala biyajib kato sin Allah ta'ala mahuli ang pesab kita himinang sin mga sunnat bang takagausan hinangon ayaw sin sunnat inamon imut-imuton ta hinangon may nang parsa sabi katinggal ta sin piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi minsan pabiyadin tuyo mo himinang sin sunnat amon hukum sunnat ha agama bang tiatanggalan mo in piardo sin Allah ta'ala law mo yaon hindi lan mo halga in yaon in pahilon mo
di makainihan tuan. In mahinang musunnat ya misan papuan taon ko himinang kanya. Hapardo tinggalan mo, piala mo yung sunnat, di ato makainihan. Bukod ni maksud singkap tangan ko, bat hati niya, di na kita himinang sin sunnah. Labi marayaw, himihinan ko sin pardo, yakadapan mo sin sunnah, amo yung bilang sunnah sin akam Islam. Ayaw hadja, himinan ko sin sunnah, titinggalan mo yung pardo. Sabab na kumangi ikaw, di mo madawhat in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagtinggal mo sin pardo sin Allah, mamarahinay sabiat to, hikasub mo, pakabinsanaan, paapinar ka dyahan na mo, liyazubillah, mga palawan na kami sa minad to, patumtum sin ako, hakato niyo katan, iba siguro ko kalasahan, patumtum na mo ito kanyo katan, inshallah subhanahu wa ta'ala, ayaw tapahil pahilon pag-aakamata, hatihon ta sambat namo, inunin piardo kato sinallahu ta'ala, bat na to mahinang sarta kabawbukan, hindakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, katinggalan, inununo na piyanglangan sinallahu subhanahu wa ta'ala, madawhat na to inrida, iwan ulong sintuhan na bulalamin dito hadlo kalanara, inshallah subhanahu wa ta'ala katuan. Alhamdulillah. So, amoy to mga plaw na kami Islam, maray dito na timugto mga katuan, iwag sing kami. Mamaid na kami lapal kasilasa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.